Impi mayile zohluli bolala ngani awo nansi impilo yanayodwa impi mayile zohluli bonakala ngani angokuyaleni yalena awo nansi impilo nayodwa awusho njalo kuba ingane zomala phana ke njengamanje kanisa kwethu ungizwe umlando kaMchunu into basemdabala ngasamnqoma ngoba simthanda imvuma avumanye evunywe ngolosemelika ngoba ngisho bhamo ivumile umthetho obulala insizwa wasangena izulu imfana nokuhlakukhatha uzimindu yakasona ukufika yimi umnikazi weimbongolo ziyakhala manje ngokuthobeka nenhlonipho ngingena ngigiya nje ngivuliyela ngoba oselele ugiyelwa abaphilayo ngoba wayigiya akaze angimbone mina sibizele yoni noma sibizele esontweni noma kuphi nakuphi kodwa beyihlonipha inkolo kodwa isonto lakhe bekuyileli lasemabhincini mina ke njengomongameli wamabhinca owaloko kuthiwa isilo samabandla wonke uMisuzulu kwaZuluthini ngiyathobeka kakhulu ukubona abaholi abakhulu abakhona phakathi kwethu ngibabalule baba mongameli wethu Gedle Ihlekisa Jacob Zuma ngiyathobeka kakhulu angukaguli ngoba ngilahlekelwe inhlonipho usiko impilo lusho umuntu omkhulu uyambeka ngamabizo akhe ngenxa yokuthi angashabalali olimeni lwabantu impilo esiphilayo noma engasekho njengoba oBrenda Fassie babethi Nelson Mandela babayazi into abayishoyo ngithokoze Khabazela owayengundu nenkolo wakithi waphinde waphatha umnyango wezimpilo kuzwelonke ngesikhathi esinzima seCovid ngiyabonga kakhulu Khabazela ngiyathobeka kakhulu uDeputy Minister ubaba ukhona phakathi kwethu uJomo Sibiya wezabasebenzi njengoba simbona nje kehla nyuka ngokusebenza kwakhe siyabonga kakhulu engingababonanga nabaholi nezimeya kanye nonobhala nje kaKhongolose wala enquthu umfowabo Khumalo siyathobeka ukuthi ukhona nezinsizwa zikaMaskandi mina njengopresident wamabhinqa ngicela ukufushanisa ngingandi kakhulu Linda Sibiya mfowethu usikhulisile emsakazweni siyabonga wasiqhatha selusa wasuyidedela semadlalweni inkundla yami noNtshatha kaDedele basikhulume iqiniso kodwa ngoba ingqolo yethu sohlonipha kodwa mina ngiyaliphahla iqiniso mina inkundla yami noNtshatha le ngoba kuncane uLinda Sibiya akwaziyo ngomlando kaMaskandi akazi ukuthi ingane zomamba njengoba beyibhodo nje bayibhodo lamaskandi jikelele ba produce oshini umuntu ekhala kuyingane zommemory production ba producer amashayina amahle ba producer oThokozani Langa ba producer oKhuzani ba producer osaziwayo maningi amaciko avela kuleli bhodwe besungulwa ubhodloza umfokanze mande ethi cha akuzwakala kahle uma ngabe insizwa ithi we sakalami we kodwa bekhona abantu befazana abangadlala leyo party ngicabanga ukuthi nakhona la wayesho ngokwe element right kodwa futhi ene misunderstanding yokuthi kuyenzeka phela ube umlingiswa kodwa ungayiqisi phela bawulingisa uziqiqa umuntu wesokalami we ayi uyindoda ayi ayungakulingiswa kunye uchama uqede ubaba ke umongameli uJacob Zuma okhona phakathi kwethu ngiyazi ukuthi naye inhlizweni yakhe ngiyabonga ukuthi alimele iqiniso lokuthi uyazi ukuthi einganeni zoma ngo2006 kwenzakalani
umlando wakhe omkhulu wazilwa uyayilimela ke lelo qiniso njoba elimelile. Kubalekile ke ukuthi simshayile ihlombe kulokho nje ukuthi adele konke abe khona phakathi kwethu. Bese ke ngiphinde ngisho ukuthi ingane zakwethu intshebe emlonyeni bingekho kanye nobaba uShobeni futhi bengekho emlonyeni izenzo kuphela umgqumeni lo ilegacy yakhe yawo wonke amacika akhona njengamanje esezandleni zikamgqumeni ephethwe yidlozi lebhovu lakade kadika umuntu ekhathele weyekhuleni uthambo lembala edala kathi emendleleni lodwa ke uqubhula amanzi angcolile lapho kaphutho khona suke ingulube mhlawumbe yake niyafika qala ingoba abanemnyama egqithe ngelimhlophe enhlizweni ufakazi wena ngoba wawufika wawukhona mhlazana ikhipha amagundane emafusini yawakhipha amagundane emafusini umngulube nenhlanhla ke ukhalo lakhe lachamisela amatshela afana naye lokho siyakubonga ukuthi esibayeni sakokhuzwayo ivelile umbala weinkomo zamanguni njengoba bengamanguni bakhona ofa labo bakhona odlubheke ngithi njengoba ngabona uBhinci olokothwe isilo samabandla wonke ngicela lokho kuphile enhlizweni zenu nikwazi ukuthi omaskandi namabhinqa aphethwe yiminqo ngoba kulomhlaba mangabe ungabhali test uyimakele wena awumekelwa umuntu ubekwa phansi kwetafula bonakela abantu sengibafunde kahle ngamala ngibuyela ejele mina zakhala manje hamba kahle shobe hamba kahle ngiyaxolisa ukuthi masikhuluma ngengane zoma ulimo igama eqala efika qala elikamnguni njoba ngisho nje ngiyamphilisa ngiphahluka ngegama lakhe ngiyamphilisa hamba kahle baba Busani hamba kahle baba Ntshebe ukusebenza kwakho sikubonile akekho kongazi ukuthi intshebe yathi mayifika phesheya baba khabazela nawo mongameli yathengwa phesheya njengomdlali kuthiwa kuningane yomlungu eyayifuna ukusayina ithi baba buy him ehlekisa nje isa eBritish King ithe mayisiphenduka intshebe aphakama wonke amaJapani buy him baba intshebe ayi yathi ayinengane eSouth Africa ngabe sino Cristiano Ronaldo nje wentshebe erich ngawe yonke indlela eyathengwa phesheya ngiyathobeka kakhulu bayale hasala masondo jikelele ma ngiyathoba kakhulu baholi ngiyaxolisa ukwelula ngiyathoba kakhulu sotobe enqole yakithi sondela mfowethu woza ya ngixawule naku umbhobho umndeni nomndeni unohlalo lakhona nje asembike ihlombe enkulu cha ngamalala umndeni nomndeni kuba khona nje loyo khona siyabonga manje bacabana uninotshatha nikhethwanga khethwe mina inkinga la khona imino khethi yomndeni la izekhala manje